Salam. Akazi karagenda? Karagenda. Nta n'umwe wariye muri bose? Nta n'umwe urangwa n'amazi. Ako kamaze no kuruhama ukajyana kimwe kajye no gukaraba. Petit twagiye. Mujyanye. Ibyo birakureba? Birakureba? We! Sindiyumvisha ukuntu Abuba yahaye uburenganzira bwo gutera ibyebe nta oda yanjye. Ariko afande, yumvikana ko yagiye atatumenyesha ko n'uwacu igomba kumuvana kandi wibuke yuko mushiki wawe yamurokoye akaba yaraje kandi mumu nawe yarasigaye bivuze ko tugomba kumufasha. Ibyo birumvikana yarabikoze yaramutabaye ariko yagiye kurokora umuntu baramufata yica n'itegeko ubu ngubu ndimo ndavuga ko yica amategeko. Akazi rero ntabwo ari kuri agakorwa. Yes sir. Utaha uzongera gukora ririya kosa ntabwo kese nka ziriya nzazisubiramo. Yes sir. Urabyumva neza? Yes sir. Fine. Kutavuga. Bose yananze kuvuga rwose. Mari yanjye iri he? Mari yanjye watwaye turi mu ishyamba. Hasi ubundi ukora nk'igikiwe. Ntabwo bizi. Ntabwo ushobora kuvuga ahantu imari bayivuga. Ya mari hoza amafaranga yari ihagaze. Amafaranga wamwombeje. Babaze n'abaheruka kubera. Abaciye akumba arasubira mu Mumuhagurutse. Badashaka kubivuga mu murekera Mumundekera. Hello. Byose urabifite? Yego. Na video urazifite zose? Yewe n'amafoto, video, ni tayari byose ndabifite. Okay, nta kibazo ngo nsanga ahandi nsanzwe nkorera. Yewe tegura umufungo kabisa nonyene. Ya mufungura hari ntugire ikibazo ariko kuri inshuro ntabwo ari ngiri bukwishura. Ninde? We nsanga ahandi nkorera nyine uri bukwishura ndaza kumukwereka ntugire ikibazo. Fa kuba byose ubifite ntarebe. Byose ndabifite kabisa. Okay, sawa ntarebe ngo vayo. Sawa. Wow, wera nkore umunsi kabisa. Uyu munsi noneho amakuru mfite wallahi. Kabisa rwose wera arakoze cyane. Sha rwose pe. Sister witese. Ni byiza. Quartier bita mu magenge urahazi. Quartier. Kubera itari ngombwa ko havuga ntakwarangira umuntu ari we wese. Oya wakihangana basi kanongera urutoki byonyine. Wenge ariko ntagira umuntu ubwira kandi ngiye kurangiye kugira batankurikirana. Humura nta kibazo. Ni mwibi bike nka guca nugera hepfo hariya utambike urabuhageze. Sawa.
comment ça va? Oh, ça va bien. How are you? I'm fine. Bite? Ibyiza. Umeze neza? Imeze neza nanjye nta kibazo. Ndimo nandi muri siporo ubu ngubu nandi mu kugabanya ibinure. Siporo se bisaba imyenda ko bisaba gushishikara. Wowe shiri mon cœur. Nta kibazo nkubwiza ukuri gushira ubwiza bwawe kuko urabona nakubeshya. None se ko umuntu ufite ubwoba. Ntabwo ubwoba bwishishiri. Umukobwa mwiza nta bwoba. Cyuki. Mon cœur shokora. Soma hano kibizo ushaka. Tugire mu rugo ntabwo urushye. Tujye kuruhuka shiri. Twigire mu rugo. Tugire cyane. Hi, Alisa bite? Hi, Amakuru? ni meza. Meze neza? Ko ufite ubwoba? Ubwoba? Nta kibazo. Ndabona ureba ku ruhande gutya. Wagira ngo ari nk'abantu bagukurikiye. Ufite ubwoba cyane, sinzi wabaye iki? Nta kibazo, nta kibazo. Kunyisa Alisa unzi hehe? Ndakuzi cyane. Duherukana kera cyane tukiri abana. Birashoboka kuba waranyibagiye kuko hari haciye igihe kirekire. Okay, nitwa Uwera, ndi inshuti ya brother wawe. Uwera? Shano bwa mbere nakumva iryo zina kabisa. Sha ubwo nyine kubera ko namaze iminsi ntari naciye igihe kirekire, ngo niyo mpamvu utanyibuka ariko ngenda kwibuka. Ubona nakuzi pe. Ubwo nuko haciye imyaka myinshi cyane niyo mpamvu. None se ufite ikibazo ko mbona wagira ari nk'abantu bagukurikiye bite byagenze bite? Nta bantu bankurikiye ntabwo. Sha urambeshye pe kuko ukuntu ugaragara ufite ubwoba ureba ku ruhande. Ubwoba? Wagira ngo ari abantu bagukanze. Okay, hari abantu bankanze. Nibyo hari abantu bankanze hano ku muhanda hari abantu duhuye barankanga. Nakeka ari ibyihebe. Okay, biragaragara ko bagukanze ariko nubundi sinzi niba hari ahantu mwigeze guhurira nyine wenda bukaba bako hanze wigeze guhurira. Kabisa ukuntu no kumbaza ibyo bintu ahubwo nabyo biri kuntera ubwoba. Oya nta kibazo okay. Hari ahandi hantu twahuriye. Okay, nukwirinda rero inanga haba mu bandi menshi. Nukujya ugenda nyine wirinze cyane. Okay, ubwo tuzasubira. Ciao. Hello? Mpuye nawe? Ciao. Injira. Aho. Meze bite? Meze neza. Cyane. Twafashe iki? Nari nshaka fandi wanyu. Mwavuganye? Fandi ntabwo twavuganye gusa nyine nari mushaka. Wari urimo? Cyeka nutegereza gato. Okay, nacyo ndaza kumutegereza. Ugeze hano ryari se? Nageze ahangaha kare. Uragenzwa n'amahoro? Ndagenzwa n'amahoro cyane. Atubwira icyakugenzaga. Nari mfite amakuru y'uko afande Abuba yagiye gutabara murumuna we noneho akaba yafashwe n'ibyihebe. Nkaba mfite amakuru y'uko mushiki wawe wari washimuswe n'ibyihebe kuri inshuro nyine yabashije kuba yabacika. Bikaba byatumye nyine afande Abuba agira umwaka wo kuba nyine yafatwa n'ibyo byihebe. Ese ayo makuru yaba ariyo? Ayo makuru ntabwo ariyo. Amakuru ntabwo ariyo? Ni ibihuha. Ayo makuru ntabwo ariyo. Bishoboka neza ko ari ibihuha? Bishoboye. Ngeze ko mbizi neza ko atari ibihuha. Nzanira udupfuko. Ko mbona uri kuva amaraso byakugenda ikiyute? Ni aka akisita koroheje. Koroheje kandi mbona umeze nabi cyane. Biroroheje ntabwo bikomeye. Afande yapona yanze na idepoza. Yijyana. Akuraza kumera bwo nyine nagira ikibazo. Ukuntu se mbona uri umusore mwiza cyane
kabanye amakuru. Sure. Yewe. Barabizi sinzi impamvu nyine unyuma amakuru kandi mbona ari umuntu mwiza. Ndi umuntu mwiza. Uri n'umusore mwiza cyane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sawa. Man, how much people are wanted this?